Imiphakathi eminengi seyithoma ukusungula iinqhema ezilwisana nobulelesi nanyana isatlhayela ngeensetjenziswa ezifaneleko. Lokhu kulandela ukwanda khulu kobulelesi eendaweni ze-East. Iinqhemezi sezibonakala eendleleni zibeke ilihlo lapho ekuvame khona ubulelesi. Abanengi babo khebaba bogadi phambilini kanti babe nomsebenzi omuhle ekusetsheni be-bafumane iinkoloyi ezetjiweko. Bakanye bazisikimela lokhu bakwenze ngemva kokwanda khulu kwezehlakalo zokuthathela iinkoloyi kunye nokuthunjwa kwabantu eKatlehong, eThokoza neFoslorus e-East ngosihlabantangana wanonyaka. Abantu abakunalapha abasebenza khona kodwa babuye basebenza ukulwisana nobulelesi nabangasisemsebenzini nabo wemhleni. Sasithi no ahlanganeni bafowethu ngeke njalo silibele sithi uba uthathela imoto abanye bethu abantu abake bathathela imoto so sase siyahlangana sithi no asiqaleni into ezosiza umphakathi. Isiqhemezi sithole nenkolo ezetshweke emahlathini weKatlehong. Inkolo ezozitholakala ehlanu kwamapala egezi engadohisa itracker. Bathi ngaphakathi kwesiqhemezi kunelemuko lalabo abakhe basebenza kezomthetho. Sikhonile ukusiza imndeni ewu2 ebeneyingane ekhaya ezithezwadlengula ukuthi sithole labo babhebhezi bodlame ababili lezo igebengu ezimbili sakhona ukuthi siyifune la ikhona siyihande over emaphoyiseni. Relax. You are safe. You are safe. By 6083 abantu ababuleweke enarheni le phakathi kwakaChirhweni noNtaka. Begodwa ukudlelezela kungokhunye kwabona bangela bakho lokho. Ungqongqoshe zamapolisa ubheka icele usanda ukuvuma mhlapha bona kusitshijile ukuthi amapolisa alwe nobulelesi. 2010 we had 195,000 members of the South African Police Service. 2010. Today we have 176,000. We are 20,000 down. Izakhamuzi zithi indawo ezibomakhelwana babo seziphephile ngenxa yokusebenza kwesiqhemezi. When it comes to those stolen cars, they are quick to be there on the scene. Iphiko lilisana nobulelesi liba abahlali beKaferas bona batsheje khulu begodwa babathine nakubekunezenzo zobulelesi abazisolako endaweni le.